पापचेदम ओहिबमर ओहिब पाउ खरा अपडेट तौजरी मोरेद लेव कमांडो सिंह पाउ पीदे हाइबा अरानबनी चीफ मिनिस्टर कमांडो की अलावेंस गुड सर्विस मार्क विननब तौरी मोरेद मथौ तौरिबा कमांडो की पर्सन सिंह पाउ पीदे हाइबा अरानबनी हन चीफ मिनिस्टर नोंथुम बिरेन सेंगदोखिबगा लोइनना कमांडो सिंह पिरंबा अलावेंस नौना पीननब तौरी मसिगे सुमदकदा अखनब गुड सर्विस मार्क पीननब सुहोनरी हन मांगना फोंदोखरे इम्फाल की राजभवन पांथोप मणिपुर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस वासोक लौबगी थौरम सरुक याब लाखिब चीफ मिनिस्टर पामीसिंग हाईकी एंटी नेशनल अमसुंग एंटी स्टेट ओइब थबकसिंग चथरकपदा लैंगाना कैदौंगैदसु कनागुंबगा यासिनब तौरोय मोरेद स्टेट फोर्स मरांग कायना लೈ हौजे हौजे कमांडो की एसपी थोक्सुम कृष्ण तोंबी अमसुंग मंगासुबा आरबी की कमांडिंग ऑफिसर बलराम मोरेद लैरी लोइनना टेक्नोपॉल की एसपी सु निंगथीना मथौ तौरी हौजिक मोरेद मतम अमदा हेक्ता इरांग थोरकप याय मरमदुना मदु थेंगननबगिदमक मोरेद आईआरबी की पर्सन हुंबुद्रा हेना लैरी मसगिज मथक्ता कमांडो पर्सन चामरोम अमसुंग पुलिस पर्सन क्या अमसु लैरी हौजिक असम राइफल्स की कैम्पता लैरिबा असि पर्सन कुनगा मथोयरोमदनी मसिदी हंतक मोरे लंबीदा एम्बुश तौबगी थौदोकसिंग थोखिबा अदुगी मतुंगदा करी करी लैबगी हायबसे येंगदबा यादबना तौबनी पुलिसता मतिक मयाय पीदबा मथौ सिनदबा अमदा लैते हौजिक असम राइफल्स कैम्प लैरिबसिंग अदुसु अथुबदा मोरे यौसिलगनी हाइकी मांग हाय मणिपुर मनुंगदा मणिपुर पुलिसता मतिक मयाय पीद्रे मथौ तौद्रे हायबसि मदु पीदबगी हक कनादसु लैते स्टेट लेंगक लैरी अहानबा लान थेंगनखिबदु कमांडो अमसुंग स्टेट फोर्सिंगनी पुलिस कमांडो अमसुंग पुलिस पर्सन मयाम सिखिबदु मथौ तौबदा सिखिबा ngaktani mamangda मोरेदा थोखिबा थौदोकसिंगदा अमसुंग अदक्ता काइथेल थुवाइदौरे हायबदुदा कमांडो सिंगना थेंगनखिबनि हायबसि मियामना खंगनारिबनि कनागुंबना इरांग थोकता बदा इरांग थोकले हन संदोकबा नोंमै कापनदबदा नोंमै कापनरे हन संदोकदुना लैतल आयरा सेल तानगदबा मै दमजगदबा मैरोइसिंग असि अकी अखंग नंगनबा तोगलासि हौजिक स्टेट असिदा इंगथा तपथबा फिबम लाकपा हौरकलबनि हाइकी इरांग थोकपा थोकदबगी पाव मीडिया सिंगनसु पुलिस ऑफिसर सिंगदगी लौबिरगा फोंबियो कमांडो के अलाउंस नौना पीनबा तौरी कमांडो सिंगी गुड सर्विस पीननबा प्लान तौरगा लैरी रेशन मनी लुपा लिसिंग अमा पीनिंगबनी अदुबो हौखिबा था मरी मंगा असिदा स्टेट के सेल थुंगी पीबमदा खरा छोनथबा असिना सही अमदा लुपा करोड़ निफुगा निपान चटकरी रेशन मनी असि लुपा समंगा पीबा मदमदा सही अमदा लुपा करोड़ कुनगा मरी चटकदबा ओइबना मरम मोरगा मतम खरागी ओइना हारिबा चांग असिदा पीननबा होनबनी लैंगांग हिरम खुदिमकदा अखनबा खुदोंग चाबा पीननबा होनगनी आइनसु चीफ मिनिस्टर ना मखा ताखि पनबा याबदि मे अहुमदगी थोरकिबा इरांग अदु हेक हौरकबदगी हौना मणिपुर पुलिस कमांडो सिंह मोरेद लैदुना मफम अदुगी लो अमसुंग ऑर्डर की फिबम ngaksенबगी थौदांग लौदुना लाखिबने लोइनना मफम अदुदा अवाबा कया महुकनरबा फावदा मणिपुर पुलिस कमांडो पर्सन सिंह अमसुंग पुलिस पर्सन सिंह मफम अदुदा लेंगदना लैदुना मफम अदु ngaksенबगी थबक चथदुना लाखबने मोरेद ओरिबा लो अमसुंग ऑर्डर की फिबम अदु येंगलगा सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्स पर्सन सिंह थाजिनबगी मदकता नमित घरनी की ममांगदा अहेनबा मणिपुर पुलिस की कमांडो अमसुंग मंगासुबा आरबी की पर्सन सिंह या लिफ्ट तौबगा लोइनना हौजिक मफम अदु ngaksенबगी थबक चथदुना लाखलिबने नकलमदा कैबिनेट मिफम याउद्रबा मणिपुर थुगाइबा पांबा कोकी मिनिस्टर अनि मफम लौथोकलो नुपी मरो मेहमदगी साफुकना सांदोरखिबा कोकी अमसुंग मितै फुरुप अनिगी उंखनबासी अथुबदा महौसागी फिबमदा हंजलहननबा चिंग अमसुंग तम अनिगी एमरे हुमफु मंगना अगम बतकदांग लौमिननबा असेटबा फिरेप लौमिनखरबा खंगौदना लौमिनखरगा खंगौदना मे तरागा मथोइदा कांगपोकपीदा पांथोकबा कोकी मिनिस्टर अनि अमसुंग बीजेपी की एमएलए तरेट चाउना लैंगाक सौगतबा इंडिपेंडेंट एमएलए अमा जाउना मिफम अमदा कोकी सिंगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन अमा थमननबा यूनियन होम मिनिस्टर दा अइबसे पिसिनखिबदगी इरांग असि हेना चाउथु हननबगी लंबी सेमखि हाइना ऑल मणिपुर नुपी मरुपना थादोरकबा चेरोलमन हाइरे चेरोलसन हाइ मखोइबु खुदकता बीजेपी दगी तांथोकनब ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी सिंग यावबा तोंगान तोंगानबा ऑर्गेनाइजेशन क्याना चीफ मिनिस्टर दा तक्सिनखि लाइबक थीबदी ngasi फाउदा मखोइ तरागी मथकदा बीजेपी की प्रेसिडेंट जाउना चीफ मिनिस्टर ना लौखरपम थोकबा खोंगथांग अमता लौखरपा थेंगना ड्रिबसने स्टेट असेंबली की इथिक्स कमिटी ने लौखरपम थोकबा थबक बाइखननबा खन्नबा हौरमलगा मावा मने नाइदना नामसिनदुना थमख्रे अमरोमदा मिसेल कोकी एमएलए तरेट तोखाइना थमलगा हौजे हौजे कैबिनेट मिनिस्टर ओइरबा नामसा केबजेन अमसुंग लेटपाउ हाउकी अनिबा मखादना थबक पांगथोक हलिबा असिना मियाम की चाउर सेंफम लाना सिनदुन चिनको की नार्को टेररिस्ट तेंबांग पिरंबा याबगी सिंगनबा लै मखोइ तरना मणिपुर थुगाइनदबा खोंफम सेना लेपकिबा असना इरांग असे मखादना समथलकपनि मखोइ निमक स्टेट की कैबिनेट मीटिंग क्यादा सरुक यादबदा
मीटिंग क्या सरुक यादबद नतन चौकट थौरांगसिंगा मरी लेनबा मीटिंग्सना सरुक याद्रबनी स्टेट असिगी असिगुमलब लुरब फिबम असद लेंगाना तुमिना लेसिलिबासी ऑल मणिपुर नुपी मरुप नंगक्तब ngamde makoy bakan katpagi maram chief minister n biren amasung BJP gi president SR da anina miyam da sengdokpham thogi ngalingida minister anibo mafam laukthuk lubada kuki frupsina sandeben sagatuna malem gi lebak singda lana uhondun hiana kanba hingsa gi thawdok wathok kya thogalakpa yabagi singnaba wanglam labasu makoy gi virep hongdabadagi mathakda thamanga helaklaba lana si mapal lebak singda ki sanglakpa migrant sinko ki militant singna thogan bani aibado Home Minister Amit Shah Chawna Hanagi Chief of Army Staff Waramba kaya dunatan Manipur gi governor su media da fongdor kraba maramna Manipur langa gi kuki minister ani asisu mafam lauthok paga miyamna hianadum lauthok pada miyamna hianadum thagana rakani loinana misel MLA taret ma disqualified tawrabata da santi ge wari sanana bagi lambi yat pangamgani haire maite da SD status pidanabagi order adugi mayukta tribal bodies in appeal satpada high court na ayaba vikre sahi asigi march kunga tariyada manipur high court na maidebo SD status pi bagamari ena manipur government recommendation thakhinaba takhiba rai adugi mayokta tribal bodies in appeal satpa yagani ana manipur high court na ngasi rai pikre manipur high court ki justice handem bimol singh amasung justice A Guneswar Sharma ki division bench amada thasigi taraga mapanda sathakiba hearing da manipur High Court na takhiba rai atugi mayukta tribal bodies in appeal chatuna order aduna maram oraga makoina thengnariba khudong chadaba amadi argument sing adu pukhatuna appeal satpada ayaba piki Maidai Tribe Union gi members in tharakhiba petition ama Manipur High Court ki acting chief justice MB Murali Dharan gi court khanaraba matong March kunga tarita Maidai vo SD list chalhanbaga mari leina Manipur government recommendation pikina bakhangan ke order aduna maram orga state asida leiriba tribal bodies na janing da bafongdok baga loinana me hom dagi hoduna state asida thorak liba kangloki irang asigi hawrakpham order aduna waiki haipa laibak miyam na launaki irang aduna maram orga state asida internet servicing thingjen kiba mi samaga marfurum leikidaba amadi kaya aman asoka pannangki irang adu hawrakrapa matungda all Manipur tribal union na Manipur high court da makoiba case adu da hom saba party ohenbiu haina ayaba niraki Liverpool adubo ayaba piraduna court asin hai party singi council sinat pukhalaki ba argument singi mahung adu yenglaga read appeal amasung read petition asiga mari leinariba material sing yenglaga madi African singna thengnariba khudong chadaba kaya adu yenglaga lip appeal asi ayaba viri hai ki tribal body singi council advocate Colin Gonzalez na maitai na SD status talibasi matik sade amade community asibu handaba frup ama oina laudona SDP bagi maram sade State asida maitena dominant oiba furbama oibane makoina SD status phangkiba darabadi hanadagi SD oiriba singi hakpumba matkragani hana kota thamki tribal body singi appeal adu da union government ki makedagi objection amata leite hana high court thamlaki adumoinamak Manipur government appeal adu bo yaning da bafongdoktuna tribal body singa si hauze oiriba case asida awapa taraba party amanate haibo wafam advocate Colin na court asida thamki baris phagani haina thajaba pirakle Segar Road Koirakfam laikai da nongmai kaptana nupi ama yauna miyoi manga asogapan nanghan kibagi thawdok adugi lusingba Manohar Mayum Baris Sharma soidana phagani Energy Minister N Biren JSC da thajaba pirakle hairi ngasi numidang thawdok asiga marilena semkiba JSC gi apunba miyoi tara se minister ga unagi CM go unaru ga tholakpada JSC gi convener Songtham Iboyaman haiki Thokiba dawdoga sigi lusingbu oriba baris padana leiriba madi makoina sinaba khulaising phagatana leiriba sigi madangda se minister da JSC gi maikede daksan ke mana makata na hai se minister gi maikede gi baris ase BJYM gi president nate mak BJYM ga mari leina de mak bathu matamda phagani phapangam drakadi arrest warrant thagane amadi magi anti-secretary belsu kakhanana batawgani thawdoga sida BJP natragana BJYM ga mari leina ba yawramba singsu makhoi phamdagi lauthokani Thokiba thawdok aduda soktuna hauzik makha laikanari pasingi ana leng da lengana angamba mateng pangani habagi se minister na thajaba piraki CM na thajaba piraki basi karigumba athuba da thabak onthorok trabadi miyam gi bifam pangthoklaga miyam gi wa khongjang changchen gani ana iboya man phongdoki nakala maromda kogi terrorist namitai pangal driver ama tamthina furakpadagi marol thokidre laikanagre Sinkugini singnabasina driver ama tamthina furaga sire hana langthoklamle tamthina furakiba aduna maram oraga wangang bathogidre Imphal gi rims na laikanarambadagi konong mamangta leiba
Remedy Hospital thangdoktuna laiganakre hariba thawdok asi ngarang numidang pung 8 tarakpa matamda Technopol District ki More Police Station manung chana leiba More gi M Charo Village da thokibani hairi soglaba miyo edu hokiba me ahumdagi chinko gi narco terrorist na satharkli balal asiba laksinana ba center dagi security forcing tindok tinjin tawriba midai pangal driver da thokibani makbo tamthina phuraba tungda sire haina langthok lambani hairi kogisana furam badagi soglaba driver adu Moinam Farooq Khan Jaikuntra apupa tai vali kawi Thawal District ki Lilong Kaibung mayai legai dagini mak bus number AR 206300 asi thawdana June ki tarukda Imphal ki Khumbal Lambak da ki BSF puraga More da satkibani kogi militant sing aduna tamthina furakwa aduna maram oiraga Farooq Khan ki makok khadang yearphone sagana singba mafam singda sathina sokpadagi makas admin ki va driver singna khudakda Rims Hospital tamna pukhalaktunna laikana kibani Bawasan hai thawdok asi ngarang numidang pung 8 tarakpa matamda More College da leiba Samaga Marfuga Mathoi Suba Battalion BSF Egoige Deputy Commander Jitendra Rathor thabak ama satminasi aina Scorpion ama thawalaga security amata yaudana makhoyani satkibada thokibani makhoyani na More gi M Charo Village yaubaga gari ado side tawduna khablaba madong Deputy Commander adu gari dagi kumthagibaga miyoi ahum sanglaklaga Farooq Khan da midaira pangalla han hanglakpaga loinana sida gari leibano haiduna nungna soba amadi chaina kanduna furakpani hairi Hausik Farooq Khan Rims Hospital ki casualty da laikanaraba matung surgery ward makha thaba laying chathari non-relevant arrest warrant ki mayukda midai lifun ki lusingba Brahmo Sanna High Court da wakharkre High Court ki ayaba yaudana mahakbo faba masung court kahanana ba honaba yaroi haikre Pramod San ki mathakda Susanpur Police na lokatba case FR number 684 clause 6 2023 ki complainant police station asigi sub inspector Lezapau Kipian Oiramle Mayahomdagi Koki Frumna Konsinva Singi Kanglup Asa Masa Singi Mioisina Midaida Atamna Onsindu Sataraki Balan Kanglup Anigi Marakta Kana Sataringi Serak Hoki Bajun Tarukta Midai Lifun Gilusingba Mayangbam Pramod Chan Sayang Haganitoi Avokba M Gormangol Singmairong Mamang Lekaita Levana Di Wergi Senior Journalist Karan Thavarda Pikiba interview Amada Tongan bakanglu purup sing gimragda nung sinadaba togan ba yaba wafam sing fongdogi habi charsa Susanpur PS na lakot kiba case amaga marili na chief judicial magistrate Susanpur na non-relevant arrest warrant isu utaro pagi mayokda M Pramosan na High Court of Manipur da red petition ama file tawraduna wakat kre Loina na mahaki civil red petition adu bangasi High Court of Manipur gi justice Andem Bimol gi bench na lokotuna khanarapa matungda Respondent sing the Sayul Barigi Manung the Pakum Pirakadaba noticing issue to Kibagoina. Petitioner na Pierre Daruk Liba interim order ki Kanana Bagidama December Daruk listing and Kulum Doida Kiasasi among the list down Bakangan Kibagaloina. I even made a si Pabagi Manung the High Court of Manipogi, Ayaba Yaudanam Hakpo, Paba Yaroi, Amasung Susan Pogi, CGM ki Koda Kahana Pona Bayaroi, Habag direction Picre. Midai Livon Gilusing Ba M. Pramod Chan na file tarokli pawakadasi High Court writ petition civil number 727 of 2023 when allowed ke petition asi mangna Manipur lega ke chief secretary Susanpur district ki police SP Susanpur district police ki SP Susanpur PS ki officer in charge Lampen police ki officer in charge samasung magi mathakta local iba case asi ki complainant oiriba Susanpur PS ki sub inspector Lezapau Kikbianbo respondent sing uhalaga makwagi mathakta wakalaki bane Susanpur PS na case asi Jun taraga mafan lising ani kulumdoi gi nungthil pung manga minute kunthraga mangaram tarakpada arrest tar tawthuna lokot gi bane case asi IPC ki section 153A 153B 500 505 ki makha register tawbani petition asi court ngasi lokolakpada mahaki maigeda senior counsel M Hemasandrana leplaga mahakwa counsel Ajoy Pepamna assist tawgi Kona Pentnasar ki council anina submission torokba wafam sing taraba matungda respondent manga magsayul marigi manungda paukum pirakadaba noticing isu dawgi Afan ba respondent manga ki manungdagi respondent number 1 dagi number 4 bagi noticing public prosecutor Niranjan Sanasam na lawki aduga wadhawriba respondent number 5 wariba Susanpur PS ki sub inspector Lezapau Kipgenda isu tawba notice na petitioner gi maikay dagi speed boss ki khutang da sayul amagi manungda thana na direction piki aduga Tabagani mapang thokli aiba utpa affidavit amasu petitioner na file tawrakadabani haike
ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯈꯟꯅꯔꯛꯄꯗ ꯄꯤꯠꯅꯦꯁꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯟꯇꯔꯤꯝ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃ ꯄꯥꯁ ꯄꯤꯕꯤꯅꯅꯕ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯃꯛ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯗꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯌꯔ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯃꯛ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯥꯊꯤꯔꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯖꯦꯝꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯄꯤꯇꯤꯁꯅꯔꯅ ꯀꯥꯕꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯦꯡꯂꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯤꯝ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯈꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯐꯥꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯖꯦꯝꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯀꯥꯍꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯑꯦꯝ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯗ ꯆꯥꯟꯅ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯋꯥꯀꯠꯂꯛꯈꯤꯕꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯟꯅ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯧꯈꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯃꯣꯟ ꯑꯃꯠꯇꯁꯨ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯗꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯒꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯑꯄꯥꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯂꯧꯈꯠꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯍꯥꯏꯀꯣꯔꯠ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ MLA ꯇꯔꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯨꯡꯁꯪ ꯆꯪꯍꯜꯂꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯃꯍꯦꯁꯣꯔ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯋꯥꯁꯛꯈꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏ ꯇꯔꯥꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯨꯡꯁꯪ ꯆꯪꯍꯜꯂꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ RPI ꯑꯊꯧꯕꯥꯜꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯁꯠ ꯃꯍꯦꯁꯣꯔ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯈꯥꯡꯉꯕꯣꯛꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯈꯥꯡꯉꯕꯣꯛ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯥꯏ ꯂꯝꯊꯣꯛꯄꯝ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜꯗ ꯂꯦꯠꯁ ꯐꯥꯏꯠ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯁꯤꯟꯀꯨꯒꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔरिꯁꯠ ꯑꯦꯟड ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯃꯍꯦꯁꯣꯔ ꯊꯧꯅꯥꯎꯖꯝꯅ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯔ ꯁꯣꯃꯥ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯏꯁꯅꯥꯝ ꯏꯟꯗꯨ ꯌꯥꯎꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯍꯦꯁꯣꯔꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯆꯪꯂꯛꯂꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯃꯨꯠꯊꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯁꯤꯟꯀꯨꯒꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯨ ꯐꯪꯅ ꯃꯨꯠꯊꯠꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯐꯠꯇꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯊꯦꯡꯅꯁꯤ꯫ ꯂꯣꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯁꯤꯟꯀꯨꯒꯤ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯊꯕꯛ ꯀꯌꯥꯃꯔꯣꯝ ꯆꯠꯊꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯍꯟꯗꯨꯅ MLA ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯤꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫ ꯉꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯆꯍꯤ 4-5ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯅ ꯁꯥꯈꯤꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ MP ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯃꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯪꯂꯛꯇꯨꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯁꯨ ꯁꯨ ꯊꯝꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯁꯥ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯆꯕ ꯈꯛꯇꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯃ ꯊꯝꯍꯧꯁꯤ꯫ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯊꯦꯡꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯁꯨꯡꯉꯝ ꯉꯝꯂꯣꯏ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡ ꯖꯦꯜꯗ ꯊꯝꯖꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯆꯤꯡꯇꯝ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯏꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯐꯁꯄ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯆꯠꯅꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯤꯡꯗ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯦ ꯑꯆꯣꯝ ꯑꯥꯔꯝ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯑꯦꯜ ꯄꯥꯋꯔ ꯑꯦꯛ ꯑꯐꯁꯄ 1958 ꯑꯁꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝꯗ ꯆꯠꯅꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯤꯡꯗ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯣꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯁꯣꯝꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟड ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯇꯤ ꯋꯤꯡꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ, ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ, ꯀꯥꯝꯖꯣꯡ, ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ, ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ, ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ, ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ, ꯐꯦꯔꯖꯣꯜ, ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ, ꯅꯣꯅꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞꯅ ꯅꯝꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯅꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧꯂꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯄꯤꯁ ꯇꯣꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ PLA, ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯥꯛ, KYKLꯅꯆꯤꯡꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧꯂꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯌꯥꯁꯤꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃꯗ ꯅꯠꯇꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯃꯊꯛꯇ May 3ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯀꯌꯥꯃꯔꯣꯝ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯐꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯑꯐꯁꯄ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯥꯔꯃꯤꯁꯤꯅ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯕꯗꯁꯨ ꯃꯈꯨꯠ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕꯒꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯦ꯫ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯗꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅꯁꯨ ꯈꯪꯁꯤꯟ ꯎꯁꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯊꯣꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎꯗ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ 3ꯗ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ 100,000ꯔꯣꯝꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯆꯠꯀꯗꯧꯔꯤ꯫ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯁ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ, ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯠ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯠꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯁꯔꯠꯅ ꯃꯊꯪ ꯊꯥꯒꯤ 3ꯗ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯔꯥꯝꯂꯤꯂꯥ ꯃꯩꯗꯥꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯦꯟꯁꯅꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯁꯤꯡꯗ 9ꯁꯨꯕ ꯄꯦ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯄꯤꯅꯕꯒꯤ ꯇꯛꯁꯤꯟꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯡꯂꯤꯕ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯐꯝꯁꯤꯡ ꯃꯦꯟꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯦꯟꯁꯟ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯄꯦꯟꯁꯟ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯆꯠꯍꯟꯕ, ꯆꯍꯤ 1.5ꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯔꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯆꯠꯍꯟꯕꯒꯨꯝꯅ
DA DR sing phanganba thabakdagi potharaba singi retirement benefit sing pithokpa contract outsource daily wages employee sing regularize tawwa scheme gi makhada piba yaba appointment sing piba amasong nifan suba pay commission tingkhatpagi wafam yauri loina na hana fanglamba pension adu kaktalaga no pension scheme gi mathungina tha amada lupa lising ama samanga piba sim yoibagi hingbagi hakmat pani hana lawe Maramasina constituency lebak asigi employee lak amana saruk yaduna ram lila maidandagi parliament house power satgadabani haire WhatsApp sin aduna India ke defense officer sing loni yang sin bada mateng pangkiba Pakistani amafare WhatsApp ki khudang da tracking malware amatharaga Pakistani authority sing ba India ke defense person sing loni yang sin bada mateng pangki abgi maralda Gujarat police ki ATS na ngasi Pakistan dagi aurakiba miwe ama fare ana official amana phangdorakle official asina haribadi Pakistani authorities na India ke defense person sing lona thukna yengchin bada madeng pangki hariba ATS na faraba miwe ado kumjale sing ani mangada Indian citizenship pege India ke defense person sing butumini yengchin na bakhona bada Pakistan dagi operate tawwa Indian WhatsApp number ama sinare ana military intelligence na pirakba aronba pauda yampam oiraga ADS na Lavaskar Maheswari sahi yangkai gomdoi shoraba miyu asi Anand district Tarapur town dagi faki amasuk mahak Ahmedabad purake Equisas Indian Penal Code IPC ki section 123 amasung section 121 egaluina na information technology ekamari lainaba section sing makada book daukre Sadhagiba investigation da Pakistan dagi lakhiba Lavaskar Hariba miyo kumjali sing ani mangada Indian citizenship piki habasi khanglaki amasong mahangna masagi magi loinabi amade yumthang nari balebak aduda mari mata sing unaba chatpa pamba atopwa imungi miyo ani gi visa gi process thojana bagi lawtuna bada yawki haiba yazaki haina ATS superintendent of police Om Prakash jatna haire Pakistani army natragna Pakistan gi intelligence agency na India gi singkwat ama pambai ama tawduna paraga maduvo WhatsApp ki khudang da India gi defense person sing da malware thaduna makoivo tumina question chena bagi thabak da sinaki aibase Indian military intelligence na khudakta handakta khangba ngamki bane intelligence na pirak liba paw adu yumfam oraga aikoina Maheswari vo Anangi Tarapur dagi faki mahak mafamadu da grocery dukan ama salai duna leramki haugiba sahida Maheswari amasong mahaki loina vina Pakistan gi visitor singidamak visa sing apply tawge Pakistan da leiba mahaki mari mata oiriba Kishore Ramwani na mangwada Pakistan embassy ga link leiba miyo ama contact tawna bakhangalak pasu laiki haire Police officer saramba ama fare Police officer saraga motorcycle tongbasingda kihanba amasung namduna sel loramba miyo ama Gurugram police na fare hana officer amana ngasi phongdokre farabe ko sadu ki maming Amsul Kawi Haryana gi jendesi ki usana dagini hana officer aduna phongdorkle official adugi matungina handak pangthokiba Haryana police ki recruitment test amada maipak pangamki dabagi matung mahak police ki sub inspector saba horokibane manai ki sub inspector saraba matung miyoi asina Gurugram ge Millennium City Center station managda motorcycle tongbasing da kihanba amasung namduna sel lawbagi thabak chathari police ki miyoi amana makhoi da kihalle amasung namduna sel lawre haina motorcyclist kharana police da wakathangalaki bagi matung equizasi ngarang faki bani hanasu official aduna makhatana phongdokle aroibeda content sing asigi markuiba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel asidagi yangberiba punamak pathaga sari channel asina domda kana badi subscribe to be business subscribe to be romoloinana like and share to busuka wi kutuk namak po amakhanna thaga sari